Ninayo sababu ya kuzisema habari za Yesu, maana Yesu aliniokoa. Watu wengi wananikumbuka katika mtaa huu, watu wengi wananijua. Naomba uamini, wewe unayenisikia na wewe unayenijua, naomba ukumbuke vile nilivyokuwa, maisha niliyokuwa nayo, ukorofi niliyokuwa nao katika mtaa. Naomba ukumbuke, halafu utazame namna Yesu anavyookoa, namna Yesu anavyobadilisha, namna Yesu anavyosafisha. Kama Yesu aliniokoa mimi niliyekuwa mvuta bangi mzuri, kama Yesu aliniokoa mimi niliyekuwa natembea na kisu, anaweza kukuokoa na wewe, anaweza kukubadilisha na wewe, anaweza kukutakasa na wewe, anaweza kukuokoa na wewe. Aliniokoa mimi, alinisafisha mimi, ametengeneza historia mpya. Leo naitwa mtumishi wa Mungu. Zamani waliniita gwanta, zamani waliniita mvuta bangi, zamani waliniita mula ugoro, zamani waliniita muzinzi. Leo wananiita mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu linasema, tazama ya kale yamepita, nayo yamekuwa mapya. Yesu anatengeneza historia.